uko bukeye n'uko bwije inkuru ziza gutya ngo pa ikintu bita murungi, ikindi kintu bita sabe, ikindi kintu bita chita, ikindi kintu bita titi, ikindi kintu bita Mustafa. Byagenze gute? Ikindi kintu rero cyaje cyahanarutse nyagatera ngo pi Kufite umunwa mwinshi. Byagenze gute rero? Ubundi ukuri ni kwiza. Umuntu bita Yago yari afitanye ikiganiro n'umuntu bitaga Mustafa. Noneho isaha bavuganiye igeze, Mustafa baramubura. Bamaze kumubura haciye amasaha bajya kubona Murungi asohoye ikiganiro na Mustafa. Birazi ibyabaye birabura. Uri kumva? Noneho abaragarutse umuntu witaga Briane yari afitanye nanone ikiganiro n'umuntu wita Yago. Igihe Briane yendaga kujya hehe? Yendaga kujya Dubayi. Abaraje bakoranye ikiganiro avuye Dubayi. Briane aza yigize ikaki, yigize ikokobe, yigize inaragahanga, yigize ikintu utamenya icyo ari cyo. Yago aramushaka aramubura. Ubwo rero Yago ari kuvuga ati abantu bangiriye nabi nibanshake bansaba imbabazi bareke kwirwa bareke. Abantu rero bavuze ku bintu bijyanye n'imbabazi. Jihadi abaraje ati ni impamo y'Imana njyewe njyamabere ya mama sigeze gusaba imbabazi icyohohe. Dije Briane ati njyewe sinigera n'umunsi n'umwe negera ingegera z'imbobo ngo nzisabe imbabazi. None Yago yabonye imihanda yabonye imihanda idasanzwe aramwatereka nkuremo akajya karege nigendera nigiriwe abandi tabagwe. Ariko biravugwa yuko icyateye abantu umujinya ari uko Yago yasohoye indirimbo nyinshi umwaka umwe agasohora na alubumu zose zifite n'amashusho. Ese nibyo? Nyine ubwo yabahaye ba nyina mu ndirimbo bariyahura bagarutse nabo bari kumuha nyina bamusubiza iwabo tabagwe. Tabagwe.